بسم اللہ الرحمن الرحیم گدان براویٹی تمام مروک بنو کا مہربانہ میرا سلام ناظرین اینو ننا گدانٹی نن تو مہمان محترم جناب ندیم گل صاحب براوی ادب نا سے شاعر سے اور نن وہ تکلیف تے سنون او نہ محنت کے او نن ٹائم تے سنے بس سنے نن تو سنے ناظرین پروگرام ٹی مونی اننگ مس نن ندیم جانے تینا پروگرام ٹی بخیر پانا اور او کام پد کرے گڑا سوال ارے فون او ٹیم اس کا نم نن تو مرے رے تاکہ ندیم جان تینا شاعری بھی پائے تو ندیم جان کلا مز نن نے بخیر اٹھوانا ندیم جان نی براوی ٹی شاعری کننگ ٹی اس کنا بننگ مطابق بعض بلو وقت سین تو نن نیان ان عارفون کی نی 8 سال براوی ٹی شاعری کننگ ٹی اس اور دا شوق نے ارا وقت تما تقریباً 10 سال مرو کہیں دا شوق ٹی 10 سال مرے کی شوق ٹی تو ایرٹی می کو سوال دا کہ 10 سال ٹی نی اخص شاعری کرینس کون تو یہ بات شاعری کرے نوٹ لیکن من سال للہ ٹی شاعری تے دانگیں کرتا اران کاپی ماپی تے فیس بک کا بھی اثر تو دا سواپ سنگت آگ تنگ کرے ننے کلبا برے نکانا تو واللہ سنگت آگ پہ شاعری کا دا سا مرو 40-50 شاعری کن تو مرو دا سا پوچھ کنو مستنا مری تیتا گڑا خیال یاد برسا کے مستنا افتیم پارسا کے نہ لکھنا تھا بعض جو ندیم جان مطلب 40-50 نے تو داسن آ رہے مطالعہ مقصد دا کہ بعض شاعری کرنس مستنانم گراستے کو مرو اور گراس ہر رانس تو ندیم جان نن یا ایلو دار خون کے نی ننا براوی ارا کے شاعرہ کو چاہے لوکل سطح اور یا تمام براوی ٹی شاعرات ٹی دن شاعری بعض متاثر اس ای ملک ظاہر شمی شاعری باز متاثر ہوت ایلو شہیداد نذیر صاحب نام شاعریان غم خارایات عالم عجیب شاعر تو ماشاءاللہ باز ہے لیکن اندھا بندہ آتا شاعری ہم باز متاثر ہوتی بعض جو نے ایلو ندیم صاحب نے نندا رفنگ خون کہ نا شاعری ٹی استاد دے رہی کنا شاعری ٹی استاد عزیز احمد صاحب ہے ماسٹر ریاض عزیز صاحب ہے ایلو خاص ہی تینا شاعرات اصلاح کرے فی وسا کے خلیل صاحبان اندھا بندہ کو جی بعض جو مطلب نا استاد کرے استاد عزیز احمد ہے کنا خیال پا کہ پورا خزدار نا استاد عزیز احمد ہے اور گلوکاری یا شاعری ننتٹی موسن براوی پاننگ کنا خیال پا دا ٹی انت معروف تو ندیم جان نانا ناظرین اک منتظر ہو کہ اول نیا شعر اس بننگ کی ناظرین سوالات سلسلہ جاری مرو لیکن کل ہم ندیم جانا سے جوانو شعر اس بننگ خواہنا واہ واہ ہمیں خیال ہمیں ہوش سار افدا سا ہمیں خیال ہمیں ہوش سار افدا سا کنا تبا مزند کل قرار افدا سا ہمیں خیال ہمیں ہوش سار افدا سا کنا تبا مزند کل قرار افدا سا چڑھ ویران ویرانے استنا دنیا چڑھ ویران ویرانے استنا دنیا دڑکنا تیٹی نہ انینا توا رفدا سا چڑھ ویران ویرانے استنا دنیا دڑکنا تیٹی نہ انینا توا رفدا سا کنیام بار غمتا خلو کو سینو پگا کنیام بار غمتا خلو کو سینو پگا ہمیں ناز نخرا ہمیں نا سینگا رفدا سا کنیام بار غمتا خلو کو سینو پگا ہمیں ناز نخرا ہمیں نا سینگا رفدا سا ندیم بکان دا شاران خدا حافظ کین ندیم بکان دا شاران خدا حافظ کین ننا خزدار مستنا خزدار افدا سا ندیم بکان دا شاران خدا حافظ کین ننا خزدار مستنا خزدار افدا سا ہمیں خیال ہمیں ہوش سار افدا سا کنا تبا مزن کل قرار افدا سا ندیم بکان دا شارہ خدا حافظ کین ندیم بکان دا شارہ خدا حافظ کین ننا خزدار مستنا خزدار افداسا دا سکر ننا اینونا مہمان محترم جناب ندیم گل صاحب تو ناظرین آخر ٹی نن ندیم گل صاحبان آخری کو ننا سوال دا مرو کہ ندیم جان ننا نوجواناتے نوجوان نا کرے شاعراتے پوسکنا شاعراتے انت کلو جو تینا زبان نبار سٹ ندیم جان تینا شاعراتے انت کلو استی سے کنا کلو دادے نوجواناتیان کہ تینا براوی زبان تو محبت کیر تینا زبان مستی درسا کیر ایلو قومت تیورا ایلو انتا تیوریر بائدے تینا زبان مونی درسا کیر داٹی ارا کہ عید کے رہنو پگئی باز خنانو تکسر ایلو زبان اتا انت لینگویج استعمال کیر دا
دا طریقے کا پس باید تینا براوی زبان تو محبت کے تینا براوی زبان ٹی عید گپ کے رکھ توڑم باز جونے. ناظرین دا پیغام ندیم جامنا سک ننگ کے نم کے کل کہ تینا زبان ٹیت کبو تینا زبان نا ارا کے نما لفظا کو تینا لفظات استعمال کبو اے لو مطلب دوں کہ انو پگا باز جونوی تس کرے کہ اردو یا انگلش یا لو لفظات زبان شامل کرے دا حساب کرنا خیال پائے کہ ننا زبان باز پدی نساتے تو ننا و نما کلنا کوشش ہنگا مرے کہ نن تینا زبان ٹیت کین تینا زبان مونا ہتین. ناظرین اگر کنا چینل نیم پوسکن رہے تو کلا ہم سبسکرائب کبو لائک کبو شیئر کبو اور کامنٹس بکسٹی کامنٹس کبو اگر ننٹی کوئی کمیس خانے رے بلا ججگ نم ہمو کمی ننا نامینیٹ کبو او دے لکھ کبو تینا کامنٹس ٹی تاکہ نن کوشش کے نندا کمی تھے پورا کین اور دا چینل ننا و نما کلنا چینل ہے ننا و نما زبان نا چینل ہے تینا زبان مونی درنے کی ازوار پین انو میں درخواست کروٹ کے لائک کبو شیئر کبو اور سبسکرائب کرو. اللہ تو نواری نمیں اجازت فوٹ اللہ نما نگے بن.